Yes, ni munyemerere nongere mbahe ikaze. Munyemerere nongere mbahe ikaze rwose, nizere ko mumerewe neza, nizere ko aho muherereye meze neza cyane gatanu kuri gatanu. Ni kuri uyu munsi rero, umunsi turi kuwa gatatu tariki 12 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Nizere ko aho muri rwose mumerewe neza, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda abumera neza. Ninjiye muri studio rero n'amakuru atandukanye kandi yihutirwa tuba tugomba kuza kubagezaho, kugira ngo badukurikiye live rwose murayibona ifoto nziza. Izi ni intare za Sarambwe zikomeje kugenda azikora ibitendo, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira uko mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu ibintu byifashe. Turababwira ko Afrika y'Epfo yinjiye byeruye mu ntambara n'umutwe wa M23 hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira kandi ko igihugu cy'u Burundi nacyo cyinjiye byeruye mu ntambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira neza ibijyanye nuko abawazarendo n'abafaridese bakomeje kugenda abagaba udutero shuma abakica abaturage mu bice bitandukanye. Turabibabwiraho gatanu kuri gatanu. Hanyuma kandi birumvikana turaza kugira gute, turaza kurambika imiramburo ku rugamba. Kugeza ubu ngubu M23 yagize gutya, iragenda iramanuka n'imbaraga zayo zose, iragenda igukubitira umufaridese, igukubitira umuwazarendo. Inkomere zamaze kugenda ziboneka, imibare y'abapfuye turayifite, byose turabibagezaho hano gatanu kuri gatanu. Mwebwe rwose mudukurikiye ntimurebe ku ruhande cyangwa se ngo muhumbye, ubundi amakuru yo hano turayabagezaho gatanu kuri gatanu. Hari amakuru kandi avuga yuko abafaridese n'abawazarendo ejo ngo baba bararashe ku ngabo z'u Rwanda zitwa Marine hariya mu kiyaga cya Kivu, baturutse hariya mu mujyi wa Bukavu. Ibyo byakomeje kugenda bivugwa rwose, aho bivugwa yuko ngo aba bafaridese baba bararashe ku Rwanda cyangwa se bararashe ku ngabo z'u Rwanda. Abantu rero bakavuga bati ibyo byaba ari ukwikoraho gusa. Kugeza ubu ngubu ntacyo RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda bari bagira icyo babivugaho. Hanyuma rero inshuti bakunzi mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni mumpe uburenganzira bwo kwinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Birumvikana ubwo mbana kugenda ambaha ikaze aho muherereye hose, abaherereye mu bice bitandukanye mu turere dutandukanye mu Rwanda mwese, ubwo mbana maze kugenda mbaha ikaze. Za nshuti zacu ziherereye Masisi, abari Bukavu, abari za Uganda Kampala hariya, abari Mozambique, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Kenya, abari mu Burundi, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ubwo mbanamaze kugira gute, mbanamaze kugenda mbaha ikaze. Hanyuma rero itegeko cyangwa se icyo mu ntegeka nuko mukora like zikagera ku 10, ubundi rwose n'ibitekerezo byanyu mugende mubiduha. Ku munsi w'ejo twakoze ikiganiro, tugenda tubona hari abantu bagenda bazana message ziterekeranyije, hari abantu bagenda batubaza ibibazo ubona biterekeranye rwose. Niyo mpamvu uyu munsi tubasaba kugira ngo mubanze mukore subscribe. Birumvikana ubwo ni ku muntu utari wayikora. Hanyuma ubundi uduhe igitekerezo, niba ufite n'ikibazo ukitubaze, ariko byose byubaka, byose rwose bitagenda bigira uwo bisesereza cyangwa se uwo byibasira. Like zitura muri 10 rero duhita twanzikana amakuru turi buhere hehe. Amakuru turaza guhera hano, turaza kuyahera hano i Goma
urubyiruko rutuye muri uyu mujyi wa Goma rwose ngo rwamaze kugenda rupapa, ngo rurapapazwa n'iki rwose nabyo ndabibabwira. Ariko abadukurikiye imirongo y'urugamba abantu mwe, ndababwira operasiyo narabibabwiye ku munsi w'ejo, mbabwira nti Afande Boduwe yimanukiye, ibintu ntago biraza kugenda bigira gute byoroha. Akimara kugenda agera mu birindiro neza, ubu ngubu ibirindiro bya FARDC byari biri hariya mu gace ndi bubabwire mu kanya byashwanyagujwe. M23 igira gute ibarasaho urufaya, ibatsaho umuriro, kugeza ubu ngubu byose ndabibabwira. Imbunda bazitaye bariruka, ibifaro byarashwanyagujwe ku munsi w'ejo narabibabwiye. Ubu harabarurwa imbunda nyinshi cyane, nyinshi rwose zamaze kugenda azitoragurwa, M23 igenda igira gute izitoragurira. Ku munsi w'ejo bundi narabibabwiye, mbabwira niko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kuzana Chad muri iyi mirwano. Ibi ntago bimeze nk'uko Kisekedi yaba ashaka kugira gute, yaba ashaka gufata imbunda n'intwaro zikomeye akagenda abiterura akabyishyirira mu maboko y'umutwe wa M23. Abantu twabiganiragaho bati urajye kure, utangiye kugenda utubeshya, ariko byamaze kwemezwa ko ingabo za Chad zigomba kuza mu rugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bivuze ko rwose aba banyacade nabo ibyago birabategereje, kuko M23 irabakorera ibyamfura mbi, baraza kugenda birukanka ndabizi. Hanyuma rero nizere ko ubwo ngubwo rwose muri tayari mwinjire, namaze kubaha ikaze. Mukanya turerekeza ku rugamba, ariko mbere yo kwerekeza ku rugamba ngo mbabwire uko ibintu bimeze. Birumvikana tuba tugomba kugenda tunyura mu bice bitandukanye hariya mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu haravugwa ibiki? Guverineri Bahati maze gusohora itangazo avuga ko umupaka, kuvuga umupaka munini uhuza Goma n'umujyi wa Rubavu, la Corniche cyangwa se la Grande Barriere, ugomba kujya ufungura saa 12 za mu gitondo ugafunga saa 4 z'ijoro. Saa 12 za mu gitondo uba tayari ubyuka ugira gute, ujya gushakisha ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, winjira i Rubavu gushaka ubuzima. Abi Rubavu nabo binjira he mu mujyi wa Goma mujya gushakisha ubuzima. Bya bindi mwajyaga mugenda mufite pressure ngo saa 9 ngo zitugeyeho ngo biragenda gute, ngo ko turi busanga umupaka bawufunze, ibyo byamaze kugenda bigira gute bikurwaho. Ubu ngubu umupaka urafungura saa 12 za mu gitondo ufunge saa 4 z'ijoro. Nshuti zacu ziherereye hariya mu karere ka Musanze, mu karere ka Rubavu, mu ntara y'amajyepfo za Muhanga, za Gisagara, Iburasirazuba, za Kayonza, za Bugesera, Kigali, muri Nyarugenge, za Gasabo, mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi rero kugira ngo utange igitekerezo biragusaba kubanza gukora subscribe. Impamvu ni iyihe? Nuko twamaze kugenda tubona harimo abantu rwose baba batazi iyo byerekera, bazana ibitekerezo bigenda byibasira abandi. Ubwo rero rwose mutwihanganire, nta yindi mpamvu yabiteye, niyo mpamvu. Ariko ukore subscribe tumenye yuko uri kumwe natwe, ubundi ukore no kuri ako kantu k'inzogera niba ubishaka, kandi no kwinjira muri groupe ya WhatsApp y'abakunzi ba Ibendera TV. Ubwo birumvikana ubushake n'amahitamo n'ayawe. Nyuma rero munyemerere tubigenze gutya, ubwo tugiye gutangira. Nizere ko ubwo mwamaze kugenda muba tayari. Mukanya ndazana umutumirwa, kandi ntago nazana umutumirwa mutari mwanyereka ko umuhari. Reka ibyo ntago byashoboka. Mukanya rwose ndinjiza umutumirwa, kandi ntago namuzana nta muntu uri bumwumve. Mugende rero mubitwereka ko muhari, mukora like zigenda ziba nyinshi. Ndashaka kuza gusohoka mu kiganiro uyu munsi rwose. Subscriber abantu 200 bashyashya bakoze subscriber ngenda mbabona rwose. Ntimunte mu nama,
ntimuntenguhe ndabizi ko muri bubikore ariko uyu munsi byibuze abantu 200 bashyashya bakora subscriber ndabashaka ndaza kubabwira impamvu ariko rwose munyemerere mu bikore ubwo ariko birumvikana ani kuri babandi batari bakora subscriber reka rero munyemerere mukanyanze dutangira uyu munsi amakuru ndaje mbere kuko tugiye kuyatangira Yes, reka rero mbahe ikaze kandi twinjire muri aya makuru muri ubu buryo. Aya makuru tugiye kuyinjiramo muri ubu buryo mw'abantu mwe mudukurikiye mu nyemerere kandi mu nambabarire munanyihanganire ibingibi imbivuge. Hari inshuti zacu rwose zamaze kugenda zitubwira ko ku munsi w'ejo mu karere ka Rulindo habaye impanuka. Amakuru dufite aravuga ko hari inshuti yacu hano ku Ibendera TV yadukurikiranaga 5 kuri 5 yamaze kugenda igira gute itakariza ubuzima muri impanuka yabereye mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda. Ngira ngo murabyumva rwose ko nijwi ingize gute ndimanuye kubera ko ni inkuru y'akababaro ni inkuru y'akababaro rwose mu nyemerere kandi mu mbabarire munanyihanganire nuko nguko dutangiye ariko birumvikana mu bantu bitabye Imana mu mpanuka yabaye ejo ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 ikabera mu karere ka Rulindo ahazwi nko ku Kirenge ni mu murenge wa Rusiga rwose ngo hari umukunzi wacu wamaze kugenda atakarizamo ubuzima rwose tumwifuriza iruhuko ridashira birumvikana nta kundi abantu rero muri hano ku Ibendera TV inshuti zacu rwose munyemerere rwose uyu muntu ntago ndi bubatangarize amazina ye ariko makuru atugeraho nuko umwe mu nshuti zacu zadukurikiraga umunsi ku munsi yamaze gutakariza ubuzima muri iyi mpanuka. Ni impanuka yabaye rero ku munsi w'ejo ubwo bisi nini ya sosiyete itwara abagenzi yarengaga umuhanda ikagwa hepfo mu kabande. Imodoka rero ikaba yari ivuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu. Ikaba yari itwaye abagenzi bagera kuri 52 aho abantu 16 bose kugeza ubu bamaze kugenda abayitakarizamo ubuzima. Muri aba 16 harimo n'inshuti yacu yajyaga idukurikira hano ku Ibendera TV. Ni ibintu rero bibabaje, ni ibintu rwose bibabaje natwe twihanganishije abo mu muryango wa nyakwigendera kandi birumvikana ni nakababaro hano ku Ibendera TV. Imana rero imuhe iruhuko ridashira ariko n'abandi banyakwigendera bagiye batakariza ubuzima muri iyi mpanuka namwe tubifurije kugira iruhuko ridashira. Mwisi nuko nguko biba bimeze nuko ibintu biba bimeze rwose no kwihangana. Hanyuma abirumvikana iyo nkuru rero tuyivaho turi kugira gute twerekeje mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma niho rero navuga yiko aya makuru ubu ngubu tugize gute tuyanzikiye. Aya makuru niho tuyanzikiye. Biravugwa ko mu mujyi wa Goma abafaridese barimo kugenda abavugwaho kwinjira mu nzu z'abaturage bakica abantu bunyamaswa. Uyu mugabo mureba yitwa Kimanuka Amusekura Prosperi akaba yaramaze kugenda yitaba Imana ku munsi w'ejo tariki 11
z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Amakuru atugeraho aravuga ko uyu mugabo witwa Kimanuka Musekura Prosper yicanwe n'umuryango we wose urimo umugore we n'abana babo batatu, ngo nta numwe wasigaye wo kubara inkuru. Andi makuru kandi aravuga ko uyu mugabo witwa Kimanuka yari asanzwe ari umuyobozi w'umudugudu wa Kiziba ya kabiri mu mujyi wa Goma, aho ngo bivugwa ko amwijoro ryo ku itariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 abafaridese n'abawazarendo biyoberanyije ari nijoro bakaza barombereza ku rugo rw'uyu mugabo wari umuyobozi w'umudugudu, bakinjira mu rugo iwe bakamwica urw'agashinyaguro n'urubozo. Ni ibintu bibabaje cyane rwose, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje aho kugeza ubu ngubu rwose uyu mugabo ngo yamaze kugenda yicwa urw'agashinyaguro, ndetse si we wenyine n'abo mu muryango we. Nuko rwose hano ntashobora kugenda anshyiraho amafoto ngo murebe ukuntu bibabaje, ariko abantu bari muri groupe yacu ya WhatsApp y'abakunzi ba Ibendera TV ndaza kubasangiza rwose iyi foto murebe ukuntu umuryango w'uyu mugabo wishwe urw'agashinyaguro. Ibi biravugwa ko abakoze iri bara ari abasirikare ba Congo FARDC bari kumwe n'umutwe wa FDLR ndetse n'abawazarendo bagiye bihisha mu nzu z'abaturage nyuma yo gutsindwa urugamba bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Bakaba aribo bari kugira gute, barimo kwitwikira ijoro bakinjira mu ngo z'abaturage bagatangira kurasa abo badashaka, bakabica, bakabatemagura. Ibintu bikomeje kugenda rwose bibabaza. Abaturage baduhaye amakuru bavuga ko bababajwe cyane n'ubu bwicanyi, kandi ko bitumvikana ukuntu leta ya Kisekedi yakagombye kurengera abaturage ariyo irimo gukora ibikorwa by'iyicarubozo. Bakemeza ko abibasirwa cyane ari abaturage bizwi ko bishimiye ifatwa ry'umujyi wa Goma wafashwe n'umutwe wa M23. Birera akaba ari ibintu rwose bikomeje kugenda bibabaza abantu, aho ibi bikorwa byo rwose bigayitse. Kanze noneho mbabwire icyo Corneille Nangaa abivugaho, umuhuzabikorwa w'umutwe wa M23. Umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AFC ni ukuvuga Alliance Fleuve Congo M23 Corneille Nangaa yibukije aba bantu bagifite ibi bikorwa byo kugenda bahungabanya umutekano uko rwose iminsi yabo ibarirwa ku mutwe w'intoki. Nangaa yagize ati ibi bikorwa by'ihohotera mukomeje kugenda ukora ku baturage murimo kwikoraho, uru rugomo n'ibindi bikorwa byose bigayitse bihungabanya amahoro n'umutekano n'umudendezo urambye w'abaturage mubireke, n'ibitabe byo ngibyo muraza kugira gute, muraza kutubona. Corneille Nangaa yijeje umutekano aba baturage, ababwira yuko rwose iki kibazo kiraza gushakirwa umuti, ndetse yizeza abagifite iyi myumvire igayitse mibi nk'iyi ngiyi ko rwose ingorane zibategereje nibatagira gute, nibadahinduka ahubwo bagakomeza kwinangira bagenda bagira gute, bagenda batera udutero shuma, bagenda bica abaturage, bagenda bagaba ibitero nk'ibi ngibi rwose. Corneille Nangaa yabihanije arababwira ati ibi bintu murakomeza kubikora muraza guhura n'ibibazo. Ni nyuma yuko kandi umutwe wa M23 ukibona ko ibi ngibi byabaye, ukaba wongeye kugira gute, ukaba wongeye kugira gukangukira cyangwa se kubura bya bikorwa bijyanye n'iki, bya bikorwa bijyanye no kugenda bakora imikwabo. M23 ikaba yongeye kubura bya bikorwa byo kugira gute, byo gukora imikwabo nyuma yuko
bamaze kubona yuko rwose hari abagome cyangwa se abagizi ba nabi bakihishe hirya no hino mu bice bitandukanye. Imana rero imuhe iruhuko ridashira uyu mugabo witwa Akimanuka ndetse n'umuryango we. Ni inkuru ibabaje rwose. Abadukurikiye muba mugenda amukurikira Ibendera TV mushaka kumenya amakuru atandukanye hirya no hino, rwose iyi nkuru ntago twagira gute, ntabwo twayirengaho. Ndabibutsa gukora like ndetse mugakora na subscribe ku Ibendera TV. Ndashaka kuza gusohoka rwose muri aya makuru nibura dufite subscriber 300. Ni nako kandi ngenda mbibutsa ko ibitekerezo byanyu hano bihawe ikaze. Birumvikana ubwo ni kuwa maze gukora subscribe, ariko nawe ukiri mushyashya ukore subscribe ubundi ibintu bigende bimera neza. Hanyuma tukiri muri uyu mujyi wa Goma twirukana kubera ko uyu munsi dufite imiramburo n'imirambuko y'urugamba aho kugeza ubu ngubu ibintu bigeze uko ibintu byifashe. Ariko munyemerere tubanze tugaruke no kuri iyi nkuru ivugwa mu mujyi wa Goma. Urubyiruko rutandukanye hariya mu mujyi wa Goma rwibumbiye mu muryango witwa Jeune Ambassadeur pour la paix et le développement, bakaba rero bamaze kugenda abatabaza bavuga yuko bafite impungenge z'uko hariya ku kibuga cy'indege ndetse na hamwe muri uyu mujyi wa Goma ngo hakiri ibisasu byagiye bihategwa kugezana n'ubu bikaba bitari byategurwa. Uru rubyiruko rero rukaba rusaba rwose ko ibi bintu byakorwa byihuse. Ni ibisasu biri muri uyu mujyi no mu nkengero zawo, ariko ngo ntibiraturika kugezana n'ubu kuva mu gihe cy'imirwano yaherukaga guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 ubwo uyu mujyi wa Goma wabohozwaga. Uyu muryango urengera abaturage usaba abantu kwitonda cyane cyane ngo mu gihe bagiye ku kazi, ku isoko no mu bindi bikorwa bitandukanye bihuriwemo n'abantu benshi, kuko ngo ibyo bisasu bishobora guteza ibyago isaha ku isaha. Umuhuzabikorwa w'uyu muryango witwa Discipline Kasereka Makasi aratabariza inzego zishinzwe gutoragura ibisasu no kubitegura zirimo UNMAS, no kuvuga ishami rya Loni rishinzwe gutoragura ibisasu, kugira icyo bakora kugira ngo ibi bisasu byose bitegurwe ubundi abaturage bagire umudendezo. Mu gihe ngo hategerejwe igisubizo kirambye, abakorera muri JAPED, no kuvuga uyu muryango barimo gushyira ibimenyetso ahabonetse ibisasu kugira ngo abaturage birinde kwegera ibyo bice. Ishami rya Loni rishinzwe gutoragura ibisasu UNMAS rivuga ko ryamaze kubona ibisasu byinshi ibyatawe muri Goma, kandi rikaba ryizeza abaturage ko mu gihe cya vuba ibisasu biraba byamaze kugenda abitegurwa, kandi ngo umutekano urarinzwe neza ku buryo rwose ngo nta gisasu gishobora kugenda kigira gute, gishobora kuba acyagenda acyangiza abaturage. Akaba rero aba baturage bamaze kugenda bahabwa icyizere cy'uko abakwiriye kugira gute, bakwiriye gutuza. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, munyemerere twihuse, munyemerere tubabwire uko urugamba ku munsi w'ejo rwageze gute, rwasoje. Hanyuma tubabwire nuko uyu munsi rwaramutse, tubabwire nuko kugeza ubu ngubu byifashe. Hanyuma ubundi twinjire mu bitekerezo byanyu, ubundi tugane ku musozo. Abadukurikiye tubabwire yuko ku munsi w'ejo twababwiraga ko urugamba rugize gute, ruhinamiranye. Hanyuma rero ku munsi w'ejo urugamba rwaraye muri biriya bice bya Ihusi na Karehe, muri teritwari ya Karehe. Ahangaha M23 yarahageze iraharwanira, urugamba ruba urugamba. Ahangaha impamvu urugamba rwahatinze muti ni iyihe? Impamvu urugamba rwatinze aha hantu muri Karehe nuko ahangaha hari iki? Ahangaha hari ibirindiro bya coalition, no kuvuga
ingabo zifatanya na FARDC kurwanya umutwe wa M23. Ibi rero byasabye iki? Aha hantu hitwa Ikusi habereye ikintu bise imirwano. Ibi byasabye iki rero mwabantu mwe udukurikiye hano ku Ibendera TV? Byasabye ko M23 igira gute yinjira muri ibi birindiro by'iyi koalisiyo ikabimenagura yarangiza ikagira ite, yarangiza ikabona gufata aka gace kose. Ahangaha M23 yarahinjiye irwana n'iyi koalisiyo, irwana n'aba FARDC. Imirwano nababwiye yuko ku munsi w'ejo imirwano yatangiye mu rukerera saa 9 saa 10, byaraye bigeze ku mugoroba rwose M23 itahanye igisubizo. Ariko n'imirwano yagize gute? N'imirwano yakomeye, n'imirwano yafashe intera, n'imirwano yagize gute? Yatwaye igihe kinini cyane. Kugeza ubu ngubu amakuru atugeraho nuko ku munsi w'ejo aha muri ibi bice habaye imirwano ikomeye cyane, hanyuma M23 ikaba yabashije kugira gute gusenya ibi birindiro bya koalisiyo yari herereye hariya Ikusi muri Karehe. Ndetse amakuru angeraho aravuga yuko imbunda nyinshi zabashije kugenda zifatwa, harimo za machine gun, harimo za Katyusha, harimo za AK47. Imbunda nyinshi zagiye zigira gute, zagiye zifatwa muri uru rugamba rwamaze kugenda rugira gute, rwamaze kugenda rubera ihusi. Ariko bikaba byaje kurangira uru rugamba n'ubundi M23 igize gute, irutsinze. Ni nk'ibisanzwe n'ubundi M23 rwose imanuka igenda igira gute, ivana mu nzira. Ibibazo byose rero ikaba irimo kugenda igira gute, ibivana mu nzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Arabibabwiye rwose. Koroneri arababwiye ku munsi w'ejo rwose, mbabwira nti Koroneri Gakufe iyo yambariye urugamba, ndabibabwira nti General Baudouin Ngaruye iyo yambariye urugamba, ku mabwiriza bose baba bari guhabwa nande na General Sultan Makenga, urugamba ruba urugamba. Narabibabwiye ejo rwose, mbabwira nti ibintu ntago biraza kugenda abigira gute, kugenda byoroha. Mbabwira urugamba ruraza kuba urugamba. Kugeza ubu ngubu amakuru angeraho aravuga yuko abantu ku mugoroba urugamba rurangira bari bamaze gukomereka, bari abantu babarirwa hagati ya 16 na 20. Hanyuma kandi abamaze kugenda abitaba Imana muri uru rugamba, no kuvuga aba FARDC n'abawazarendo baguye muri iyi mirwano. Imibare ingeraho irambwira ko kugeza ubu ngubu bari kubarirwa hagati ya 46 na 50, kubera ko ku mugoroba bari 46. Ariko amakuru angeraho arambwira ko rwose barimo gukabakaba 50, kubera ko ngo no muri izi nkomere harimo zari zakomeretse ku buryo bukomeye rwose, ngo hakaba harimo abagize gute, abagiye bitaba Imana nabo. Ngira ngo badukurikiye ku Ibendera TV murabireba rwose ko aka gace kitwa Ihusi gaherereye muri Karehe ku munsi w'ejo niho habereyemo imirwano. Murabibona rwose utu dushyamba tugiye dukikije ahangaha. Biravugwa yuko rero koalisiyo ya FARDC rwose ngo yari itsimbyemo ahangaha muri utu duce. M23 rero kugira ngo igire gute, ikontorore neza aka gace, ikaba yabanje kumenagura cyangwa se kugira gute, kugenda ivana ibibazo mu nzira. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ubwo twerekeje ku mirongo y'urugamba. Kugeza ubu ngubu urugamba abyifashe gute? Muti kugeza ubu ngubu urugamba bimeze gute? Byose munyemerere gatoya anze nsome ku mazi, ubundi nze twerekeza hehe ku urugamba. Niho abantu benshi bamutegereje kugenda amureba uko ibintu bimeze. Munyemerere rwose nsome ku mazi, ubundi nze twerekeze ku rugamba turebe uko kugeza ubu ibintu byifashe.
Yes, nta gutakaza umwanya habe n'uyu nguyu na mutoya, twerekeje hehe? Ku rugamba. Twerekeje ku rugamba muri aya masaha tuvugana. muti kugeza ubu ngubu ibintu byifashe gute? Kugeza ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Kavumu, cyangwa se icyo bamwe bakunze kuvuga ngo ni ikibuga cy'indege cya Bukavu, kugeza ubu ngubu umutekano wacyo urasirwa nande? Na M23. M23 kugeza ubu ngubu nibo barimo kugira gute? Barimo gucunga umutekano w'iki kibuga cy'indege. Ikindi kintu wavuga cyangwa se ikindi kintu wamenya nuko iki kibuga cy'indege kugeza ubu ngubu rwose M23 ikomeje kugenda ikora operasiyo zigize gute? Zose zishoboka, kugira ngo yaba ibisasu byagize gute? Byatezwe bigende bitegurwa, hanyuma nacyo kibe cyakongera gukora. Muri aya masaha tuvugana rero imirwano irimo hehe? Muri aka gace ka Kabura. Muri aka gace ka Kabura kugeza ubu ngubu niho urugamba rusibaniye, niho ibintu kugeza ubu ngubu bimeze. Imbunda zikomeye zamanuwe ku munsi w'ejo. Twarababwiraga tuti urugamba rwabaye urugamba. Amakuru ahari aravuga ko koalisiyo yamaze kugenda yirukanwa ku munsi w'ejo. Ihusi yamaze kugenda imanuka igenda ihungira hehe? Muri uyu mujyi wa Bukavu. Andi makuru aravuga yuko hari abasirikare b'u Burundi bamaze kugenda binjira muri pozisiyo zitandukanye hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Andi makuru aravuga yuko hari abasirikare ba Afurika y'Epfo bamaze kugenda nabo bajya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko bose kugeza ubu ngubu ngo barimo kugenda abashinga ibirindiro muri uyu mujyi wa Bukavu. Abangaba rero akaba aribo bakomeje kugenda bagira gute? Bagenda baba ikibazo cyuko M23 barimo kugenda abayitindiriza kugira ngo ibanze itegure operasiyo, nkuko mugenzi wacu Clement Mukanya yaramaze kubivuga. Rwose M23 ikaba ivuga yuko irimo kugenda ibanza gukora operasiyo, igenda ishakisha inzira hano impande n'impande kugira ngo ibone uko igira gute yinjira muri uyu mujyi wa Goma, yamaze kumekinga sure ko nta bibazo bikomeye bigenda bihabera. Saha tuvugana rwose ngaho aho urugamba rurimo kubera hano mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, niho kugeza ubu ngubu uruhimenye. Abarundi barimo kugira gute? Barimo ngo kurwana nk'abiyahura, rwose bavuga bati n'ubundi bagenzi bacu bararwanye barapfa, natwe nidushaka dupfe. Rwose ngo barimo kugenda barwana nk'abiyahura, nk'abadafite gahunda. Rwose ngo barimo kugenda barwana imihenerezo. M23 nayo ikaba ivuga yuko nihatagira abantu, nukuvuga ba FARDC n'aba Wazalendo na koalisiyo bafatanyije, nihatagira abafata icyemezo ngo bamanike intwaro cyangwa ngo bahunge cyangwa se ngo bamanike amaboko, rwose M23 ikaba yamaze kugenda ibaha romarike cyangwa se gasopo, ibabwira iti muraza kugira gute? Muraza guhura n'ibibazo. Ikindi kandi M23 yababwiye ko bagomba kumekinga sure yuko nta muturage muri uyu mujyi wa Bukavu ugomba kugira gute? Ugomba gukorerwa ihohoterwa. Abaturage hano muri uyu mujyi wa Bukavu twarabibabwiye mu makuru yacu y'ejo ko barimo kugenda batabaza umutwe wa M23 bavuga bati muze mudutabare nijoro. FARDC n'abazarendo barimo kwinjira mu ngo bakirara mu bantu, abo bishe bakabica, abo basahuye bakabasahura, abo bafashe ku ngufu bakabafata, abo basambagije bakabasambanya,
abaturage rero rwose ku munsi w'ejo bari barimo kugira gute, barimo kugenda abatabaza umutwe wa M23 bavuga bati nimugire vuba muze mudutabare turaremerewe turugarijwe. M23 rero ikaba yavuze ko mu gihe ibi bikorwa bikomeza kugenda biba ku baturage batuye muri uyu mujyi wa Bukavu, M23 yanyura inzira y'ikirere, yanyura inzira yo hasi, yanyura inzira ya hehe, yanyura inzira yo mu mwuka, yanyura hehe, iraza kugira gute, iraza kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, igende igire gute, ibohoze abaturage. Ibi rero rwose bikaba byamaze kugenda abijya ahagaragara. M23 igenda ivuga iti turabaha romarike, murongera kuturasaho, muraza kugira gute, muraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Kugeza ubu tuvugana aya masaha rero urugamba rwo rukaba rukomeje kugenda rwambikana rwose, rukaba rukomeje kugenda rwambikana aho kugeza ubu ngubu mbabwira ko ingabo z'u Burundi zinjiye muri iki gihugu, zamaze kugenda nazo zinjira mu birindiro aho zikomeje kugenda ngo zirwana nk'abiyahura. Akaba kandi hari ingabo za Afurika y'Epfo nazo zamaze kugenda zinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo ngo barimo kurwana umuhenerezo. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera aho Cyril Ramaphosa ngo yamaze kugenda yohereza izindi ngabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera rwose. M23 yo ikaba yarahiye irirengera, iravuga iti imbunda turazifite, ibikoresho turabifite, muraza kugira gute, muraza gukora ikosa ritoya ryo kuturasaho, muraza guhura n'ibibazo, muraza kumera nk'abakubiswe n'inkuba. Ndetse ubu tuvugana rwose imirwano ubu ngubu ngo irakomeje, rwambikanye mbese rwabuze gica. Ngibyo rwose uko ibintu bigiye bimeze. Hanyuma ariko abadukurikiye munatubwire niba rwose murimo kugenda mutwumva neza, tubwire niba amashusho murimo kugenda muyabona neza, tubwire aho muherereye ko ibintu byifashe neza, tubwire ko ibintu ari sawa sawa. Nizere ko rwose ubwo abadukurikiye mwamaze kugenda mukora subscriber, mugende mukora subscriber rwose, hanyuma ubundi ibintu bigende biba tayari 5 hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero ngira ngo nguko uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu, imirwano ikomeje kugenda iba imirwano, operasiyo zikomeje kugenda ziba operasiyo. General Baudouin yamaze kugenda agenda apanga operasiyo ari kumwe na Colonel Gakufe, nibo bakomeje kugenda rwose bagenda bapanga za operasiyo zinyuranye kandi zitandukanye, binjira hehe, bagenda binjira hariya mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo amakuru rwose twabagejejeho yavugaga ko M23 iri mu birometero bikeya by'umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rwose amakuru dufite aravuga yuko kugeza ubu amasasu i Bukavu ndetse yatangiye kugenda ayinjira muri uyu mujyi, bitewe nuko abarundi banze kuva mu nzira, barimo kugenda rwose banga kuva mu nzira. M23 nayo ikavuga iti turabarasa, turabatwika, ubundi bindi bizaze inyuma. Ngibyo rero kugeza ubu ngubu uko ibintu byifashe, inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Reka tunyure no mu bitekerezo byanyuma mwagiye muduha, kubera ko tuba tugomba kubaha agaciro rwose. Hanyuma ibitekerezo byanyu reka nyuzemo amaso, hanyuma ubwo mukanya ndaza ambereka igikurikiraho. Nizere ko mukomeza kugenda amukora like hano, ari nako mugenda mukora subscribe ku Ibendera TV. Ndashaka kuza gusoza aya makuru nsanga nibura like zagize gute, zabaye 100, nsanga nibura subscriber 300 zamaze kugenda ziterekaho ku Ibendera TV. Ubwo birumvikana, ariko abo tuba twibutsa gukora subscriber ni mwebwe muba mutari mwayikora,
nshuti zacu zitandukanye mudukurikira muri ku migabane itandukanye rwose mukomeze mugenda mukora subscribe ku Ibendera TV. Nyuma rero ubutumwa reka tubuhere kuri Ngirabakunzi Innocent ugira uti yewe mvuye Masisi kandi M23 ejo tuzarara Bukavu. Nibyo rwose mbabwira ko rwose M23 ubu ngubu iyo yamaze kugira gute kwambarira urugamba. Mukunzi wacu dukurikiye aherereye za Masisi nawe rwose tugutera yambu tunagushimira cyane. Bavuga ubusa Joseph ugira uti turakwemera cyane bro, turagukurikiye hano Amakurizo mu kigo komeza uduhereze amakuru. Tugushimira cyane rwose Amakurizo Mukingo. Mukingo abantu badukurikiye rwose tubatere yambu kandi tugenda tubashimira cyane kuba mukurikira Ibendera TV. Ngirabakunzi Innocent ugira uti M23 ntabyo itazakorera, ntabyo itazadukorera kabisa, ifunguye umupaka. Birumvikana M23 yo rwose yavuze yiko irwanirira amahoro kandi amahoro kuri bose. Hanyuma niyo si UTV ugira iti yo rest in peace. Irango bwo ni kuri wa mukunzi wacu wagendaga ugarukaho uwamaze kugenda yitaba Imana aguye mu mpanuka yo ku munsi w'ejo hashize. Hanyuma Gatera Alphonse ugira uti M23 ni yatake abajinga. Tugushimira cyane ku butumwa bwawe. Hanyuma kandi ugira uti intago tubumva neza sinzi aho uherereye ariko kugeza ubu ngubu rwose abadukurikiye baratubwira ko amajwi ameze neza. Hanyuma Ishimwere wonse ugira uti RDC igushije ishyano nishaka ihagarike kutwiyenzaho. Igitekerezo cyawe n'ubutumwa bwawe nawe bwatugezeho tugenda tugushimira cyane. Hanyuma hari witwa Aloyizi Nzamurambaho maze kuduha ubutumwa bwawe nawe ugira uti amajwi ni meza pe. Amajwi rero rwose ubwo niba ari meza ubwo tugende rwose dusangira ibitekerezo. Nizere ko ubwo komeza kutwumva neza. Mukunzi wacu warutubwiye ati ntago mbumva neza, ubwo rwose nizere ko ibintu byamaze kugenda bigira gute, nizere ko ibintu byamaze kugenda abikemuka. Nyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye munyemerere mbagezeho iyi update rwose yihutirwa ivuga yuko Afrika y'Epfo yohereje izindi ngabo n'intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanyandaza turebe uko updates ku rugamba byifashe niba ntaki ihindutseho. Hanyuma ubundi tugenda twerekeza ano mu bindi. Ndababwira ko abadukurikiye mwebwe mukomeze muduhe ubutumwa bwanyu, mukomeze mugenda amubwandika. Ubwo birumvikana birasaba ko ubanza gukora subscribe ku Ibendera TV ubundi ukatwoherereza ubutumwa bwawe bugahita bugera hano tukabusoma 5 kuri 5 tukabusangira n'abadukurikiye. Nshuti zacu ziherereye muri Afrika y'Epfo tubasuhuza tubatera yambu. Nshuti zacu zo mu Bubiligi no mu Buholandi, nshuti zacu zo muri Musanze, Rubavu, Masisi, Goma, Kigali, mwese aho muherereye rwose tugenda atubabwira ngo rwose nikaze hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero amakuru atugeraho hano ku Ibendera TV rango muramubona uyu nguyu ni Cyril Ramaphosa rwose agenda yohereza ingabo hehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru Reuters aravuga ko nyuma yuko ingabo za Afrika y'Epfo zije mu rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare bagera kuri 14 bose bakitaba Imana. Ubu ngubu amakuru ahari aravuga yuko Cyril Ramaphosa perezida wa Afrika y'Epfo yamaze kugenda yohereza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
amakuru atugeraho aravuga ko Afurika y'Epfo yohereje ingabo ziyongera cyangwa se zinyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe hari ubwoba bw'uko intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, Kinshasa, Bukavu, byose iyi migi yose ishobora kugenda ifatwa n'umutwe wa M23. Cyril Ramaphosa rero akaba avuga yuko rwose ngo yamaze kugenda yohereza ingabo, n'ingabo zibarirwa hagati ya 700 na 800 zamaze kugenda azoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo bakaba kugeza ubu ngubu ngo bari mu mujyi wa Lubumbashi, ariho rwose izi ngabo ziherereye. Kugeza ubu ngubu rwose izi ngabo za Afurika y'Epfo zamaze kugenda zinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba ngo zamaze kuhagera zigera muri 700 na 800, ni ukuvuga hagati ya 700 na 800. Kugeza ubu ngubu rero ngo zikaba zikambitse cyangwa se zashinze ibirindiro mu mujyi wa Lubumbashi. Ibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa rwose, ngibyo bikomeza kugenda bivugwa, ngewe updates ihita ingeraho hano rwose bitangenda anyibagezaho birumvikana. Kugeza ubu kandi amakuru avuga ko Afurika y'Epfo imaze kugira ingabo zibarirwa muri 300 ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro, nubwo umuryango wa SADC MIDRC ingabo zose zigera ku 3000 zikaba ziri hehe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zivuye he muri Afurika y'Epfo. Nubwo ibingibi bivugwa kandi amakuru aravuga ko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 baguye mu mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batari bagera muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo kugira ngo baherekezwe mu cyubahiro, aho kugeza ubu ngubu ngo iyi mirambo y'abantu 14 kugeza ubu ngubu iri hehe, iri mu gihugu cya Uganda, akaba ariho kugeza ubu ngubu ngo ikiri. Ukibaza ngo izagera muri Afurika y'Epfo byagenze gute, ryari? Ibintu bikomeje kugenda biba amayobera. Mu gihe rero izi ngabo nazo ubwazo zitari zagera muri iki gihugu ngo ziherekezwe mu cyubahiro, Perezida wa Afurika y'Epfo we yamaze kugira gute kuba yohereza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati nazo zirapfa zisanga izo ngizo zindi nazo ziri hehe, zikiri mu nzira. Umunyamakuru witwa Michael Bareke ukorera ikinyamakuru cya CBC cyo muri Afurika y'Epfo, akaba abarizwa cyangwa se akorera mu gihugu cya Uganda, avuga ko kugeza ubu imirambo y'abasirikare 14 yamaze kuvanwa mu bitaro bya Murago, yoherezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe i Kampala kugira ngo babone uko boherezwa muri Afurika y'Epfo. Ariko kugeza ubu ngubu ngo ntago hibazwa impamvu abasirikare batari bagera gute iyi mirambo itari yagenda ngo igezwe hehe muri Afurika y'Epfo bashyingurwe mu cyubahiro. Amakuru atugeraho aravuga ko ubwo iyi mirambo yageraga mu gihugu cya Uganda, byabaye ngombwa ko babanza bakayijyana mu bitaro kugira ngo ishyirwe muri bya byuma bikonjeshwa. Birumvikana rwose byasabye ko babanza bakayishyira mu byuma bikonjeshwa kugira ngo itangirika cyane, ariko kugeza ubu ngubu ngo rwose ntago yari yagezwa mu gihugu cyabo ngo ibe yashyingurwa, aho ibikorwa byo kubashyira mu bitaro kugira ngo bishyirwe mu byuma bikonjeshwa ngo byabereye mu bitaro bya Murago mu gihugu cy'Ubugande. Hanyuma rero hakaba hakomeje kwibazwa impamvu batagira gute batagezwa mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo ngo bagire gute babe baherekezwa mu cyubahiro. Nshuti bakunzi bacu mukurikiye rero ngibyo uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu.
ndabona hari abantu rwose ariko umukunzi wacu witwa Gatera Leonce uherereye hehe? Twandikire utubwira aho uherereye rwose, urimo kugenda utubwira ko utatwumva, sinzi aho uherereye, ugenda utwandikira utubwire aho uherereye. Hanyuma Kiza John ugira uti kabisa turabakunda cyane, turabakurikiye, turyamye hano Uganda Masaka. Abantu rwose b'abatarama bacu baherereye mu gihugu cya Uganda rwose tubatera yambu, tunabatera pisi, twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Hanyuma rero turabashimira cyane, ariko mugende munasangiza abandi inshuti zanyu rwose, mugende muzisangiza iyi linki, ubundi mwese tujye duhurira hehe ku Ibendera TV, makuru tuba tubagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, munyemerere ngire gute tugane ku musozo, tubabwira yuko kugeza ubu ngubu imiripuko yo yabaye imiripuko. M23 yarahiye ko igomba kugira gute kwinjira mu mujyi wa Bukavu, ndetse ivuga ko igishoboka cyose igomba kugikora. Operasiyo za gisirikare, operasiyo z'imirwano, abaziyoboye ni General Bodwe na Colonel Gakufe, barimo kugenda bahabwa amabwiriza barimo kugenda bayahabwa na General Sultani Makenga. Kugeza ubu ngubu rwose amakuru atugeraho aratubwira ko abari mu mujyi wa Bukavu batangiye kugenda abumva amasasu yitura hehe muri uyu mujyi. Ubwo rero mukanya tugarutse tubabwira tuti Bukavu yabaye tombe, cyangwa se Bukavu yamaze kugenda ibohozwa, M23 yamaze kuyifata rwose, mugende mubyakira nuko ibintu biba abyifashe. Hanyuma rero munyemerere tugane ku musozo, tubashimira cyane abantu mwagiye mudukurikira mu bice bitandukanye. Shimira abantu turi kumwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, rwose namwe mwagiye muduha ibitekerezo, mutwandikira mutubwira muti turi kumwe 5 kuri 5, rwose mukwiriye gushimwa, turabashimiye cyane. Yo ndi hano muri studio za Ibendera TV, babwire ko rwose tuba tuhabaye kubera mwebwe bakunzi bacu mudukurikira 5 kuri 5 hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero munyemerere mbashimire, hanyuma ubwo ibindi turakomeza mu makuru n'ibiganiro byacu bitandukanye. Babwira ko ku mugoroba tuba dufite andi makuru agomba kugenda agaruka tubwira uko ibintu byifashe mu masaha y'umugoroba. Hanyuma rero reka dusoze, twizere ko mukomeza kugenda amugira ibihe byiza, mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe, Imana yacu ikomeze kugenda ibarinda.